بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله وأسين natang bus na to hiyapal in kitab al-arba'un as-safariyah bihaun lumatun kita niyo pa kitab al-arba'un al-Qur'aniyah, kaapatan hadith kalabbian sin Quran. Biaktul sin hambu kaalim nganya Syekh Ahmad ibn Abdul Razzaq ibn Muhammad al-Anqari wa unyuman la unyuman in kitab. Di na ako maggilay kanyo bang uno naman in kalabbian sin Quran matarang dakato iban labayan na to da insyaallah pagbasa na to sin hadith. Arumi ni kuma kita niyo 5 hadith daing ha kaapatan hadith ini pakita niyo hapalon na to beda sin pagkabiyaksahan sin kita niyo. Impanag na ang hadith ha kitab al-arba'un al-Qur'aniyah الحديث الأول فضل مدارسة القرآن. فضل مدارسة القرآن kalabbian sin pagmudarasa. Inati sin mudarasa pagpangadji piangadji daing fi'il darasa yudarisu mudarasatan, bima'na pagpangadji piangadji aun iban mo mag tasmi' tiasmi'i kamu mag hati-hati kamu sin ma'na sin Quran. Nah, malagguin kalabbian sin magmudarasa, tamam, aun iban mo magmudarasa. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. Dan kan Abi Hurairah ridhaan siya sin Allah Ta'ala akhirnya sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaum wayruun magtipon mga manusia fi baitin min buyutillah. Ijtama'a magtipon habay daing mga bay sin Allah Ta'ala munay masjid tipon-tipon sila habay sin Allah Ta'ala. Maksud yatluna kitab Allah, magbasa sin kitab sin Allah Ta'ala ang kan sila nagpun-pun. Sarta wa yatadarasuna, ma makna yatadarasun, nagpangadji piangadji sila hatungod sin Quran bainahum antara nila, tipon-tipon sila ba sin kamo pangadji piangadji ibiha lang mo unin makna sin ini unin maksud sin aya. Naam, illa malainkan nazalat alayhimus sakinah, numaog nazalat numaog maun kanila ang mga tao nagtitipon-tipon yaon in sakina imana sin sakina amunain kahanong sin pangatayan, tamam, amun bi kahantap karayaw parasahan sin pangatayan kana naman mo dayaw parasahan sakina. Naam, kahanong. Wa ghashiyatuhum, ghashiya malirumutos sila, malimun sila. Ghashiya tawakan malirumutos, kita nyo rin malirumutos
Yakin dia maputos kau. Tamam? Ghashiyatuhumur rahmah, malimun sila atau akan malihumutos sila sin rahmat sin Allah Ta'ala. Malikus sila sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makasud sila palawam sin rahmat sin Allah Ta'ala. Dengan fi'il ghashiyah. وحفتهم حف يحف ملكس حفتهم الملائكة iban likusun sila si mga malaika. Biya din yung paglikus kanila, simpikpik nila bihan, takapikpik yung mga malaika, at likusun sila, dahil hakid, pakid. May taadto sila likusun, karna pagkugkuyag sin mga malaikat, hamuing kakahinang si mga tao yun. وَذَكَرَهُمُ اللَّهِ ذَكَرَ iban sabbutun sila sin Allah Ta'ala pagbansag fi man indah dain doon hadarat niya ang mga malaikat. Pagbansag sila sin Allah Ta'ala ang mga malaikat indahu wa dain doon kanya. Naam. Wa man batta'a bihi 'amaluhu isiyusiyuin batta'a bihi 'amaluhu maluming pialuming siya sin amal niya. Imbatta'a bati, ma ma'na bati? Maluming. Isiyusyo impialuming siya sin amal niya ay bima'na malamma siya mag-amal. Lam yusri' dahil nga fi'il asra'a, piyasapat. Lam yusri' di siya pasapatun bihi nasabuh, di siya pasapatun sin nasab niya. In nasab amuin paturunan niya. Kita nyo rin paturunan, amin pangkat niya. Paturunan niya, amuin bang hisyo naman, hisyo mga mumaas. Unin hati sin hadith. Hati nin hadith, hisyo sin malamma maghinang, mag-amal. Di kau masapa at mapasapat sin nasab mo. Kung sa wala na kau mga, tabi ada kuman niya, long niya turunan sin mga kwansan long niya, mga kaapuan sin sultan. Turunan sin mga, tabi ada kuman niya, long niya na, syarif saan. Syarif ini hati niya, may barkanan. Na, sa satu yung syarif, malingkatin inamuin paturunan nila. Sabo, kunin makana niya, bang kau di mag-aamal, masapat kau sin pagka-syarif mo. Tamam? Di kau mapasapat sin nasab mo, mamaanan nasab, amin paturunan mo yan to. Jayid? Naam, ikaw ra, iban sin amal ibadat mo. Naam, inamuin pangkat mo, iban sin amuin paturunan mo, na niya tulo kaing parakala. Nah, mafhumin hadith, kaya pahaman na, man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ayawin kita misalin Abu Jahal amaun sin Rasulullah wala da nakasapaat kanyain pangkat niya. Nah. الحديث الثاني in حديث كروة الحرف الواحد من كتاب الله بعشر حسنات. الحرف الواحد in ambuk batang daing ha Quran basahun mo bi'ashri hasanat timbang hangpu karayawan. Makabasa kau hambuk batang piling karayawan hirihil kay mo 10 hasanat karayawan hangpu karayawan. Basahun tin hadith. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي والدارمي. نعم. Dan kan Abdullah ibn Mas'ud keridaan siya sin Allah Ta'ala namung siya sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat kamu syabab. Man qara'a harfan isyusyuy makabas sa hambuok batang. Daing hakallam sin Allah Ta'ala daing ha Quran falahu aun kaniya hamintaw makabas sa ito bihi haamuin hambuk batang biasa niya hasanatan hambuk karayawan. Lahu kaniya bihi habiasa niya batang hasanah hambuk karayawan.
Allahu Akbar. Wal hasanatu, ma ma'na al hasana? Karayawan. In hambuk karayawan bi ashri amthaliha. Hangpu lipat niya. Ay bima'na lipatun maghangpu. Hangpu mithil niya, sibu niya. At ini may nang si hangpu. Naam. La aqulu alif lam mim harf. Di ako mamung sabda sin Rasulullah. Impagbista alif lam mim hambuk batang na impagbasa. Unsaan mga huruf muqatta'a alif lam mim ha mim. Bukun impagbasa kan impagbista kan hambuk dato batang di sumagawa. Alifun harf, in alif hambuk harf, in lam harf, in mim harf. Tamam? Na pila katanin mabasa mo to? Alif lam mim. Pila batang na? 2. Hati niya inambok hangpo, nalipaton maghangpo, may nang magtoy katlo ani makaamok karayawan. Niya to, at ko namuong alif lam mim. Biad din naman ko magbabas sa Quran. Rikapan dahing ha Quran magkabas sa madlaw-adlaw. Mahipo ko si karayawan. Naam. الحديث كرواية سن إمام الترمذي ابن سن إمام الدارمي. طيب. الحديث الثالث حديث كتو شفاعة القرآن لأصحابه يوم القيامة. شفاعة سن قرآن إن هاتي سن شفاعة أمو إن تمبانسيا ومبغو سمباءة إن قرآن لأصحابه همنا أصحاب أمو إن مقببسكن يا هادلو قيامة. تمام؟ أصحاب جماع سن صاحب أمو إن درن أمو إن أقدبو سن قرآن أقببس سجكن يا درن. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. Dan kan Abu Umamah al-Bahili ridaan siya sin Allah Ta'ala namung siya diungog kulong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda. In sabda sin Rasulullah iqra'ul Qur'an. Basahan yung Qur'an. Iqra'u. Fa innahu sabunnal to din siya in Qur'an ya'ti dumatung siya yawmal qiyamah adlaw qiyamah syafi'an sumapaat li ashabihi hatagdapo kanya ay hatao magbabasa kanya. Kada to pabasahon kita daran sin Rasulullah sin Quran sa adlaw qiyamat dumatong siya man kami magunubay ni magsara na dumatong in Quran sumapaat kay mo tapangan ko iwanan niya ko rin doon. Naaw na abo ko. Kada subay kita daran magbasa sin Quran adlaw-adlaw Quranin amuin amalan natin. الحديث الرابع حديث هكاوبا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والمنافق. In مثل sabandingan. Tanyo rin sabandingan? In comparison long sinanggalis. In hantang. In sabandingan. At awakan sabandingan sin mu'min amoy magbabas sa Quran iban sin munafiq amoy hindi magbabas sa Quran naam biyad dinin amuin sabandingan nila biyad dinin amuin pagbiddaan nila imathal nila karwa. Tamam? عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. رواه مسلم والبخاري واتفقا بلفظ الفاجر
بدل المنافق. نعم. Dan kan Abu Musa al-Ash'ari ridhaan siya sin Allah Ta'ala namung siya. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kam daqiqa? Nah. In sabda sin Rasulullah mathalul mu'min. In hantang sabandingan sin mu'min amu in magbabas sa Quran, yaqra'ul Quran. Mu'min pa, magbabas sa Quran. Mathalul utrujjah. Sa pantun, utrujjah. In utrujjah, biasiyalong niya utrujjah. In utrujjah, bungang kahoy. Bungang kahoy. Tamam? Mahamut. In hamut niya mahamut. In nanam niya malimu. In utrujjah, tamam? Marayaw in nanam, mahamut pareng hagwa, hamuton. In bariman magbabas sa Quran, biya siya sa pantun, bungang kahoy utrujjah. Malimu pa yung pag-iman, halom simpangatayan niya. Mahamut pa, inlahil niya sa magbabas sa Quran. Biya siya hantang sin, utrujjah. Adapun, kandalong niya, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran, mathalul utrujjah. Rihuha tayyib. Ma ma'na rihuha tayyib? In hamut niya, long niya marayaw. Wa ta'muha, in nanam niya, tayyibun. Atawakan tayyibun, marayaw raysan. Wa mathalul mu'min, in hantang isab sin bariman. Bariman siya. Alladhi la yaqra'ul Quran. Sa di magbabas sa Quran. Facebook sa diyang pagbasa. Tamam? Posin taw katan. Sa bariman. Sa di magbabas sa Quran. Mathalut tamrah. Biasya hantang hulma. Tamar. Hulma. In hulma, hamuton mo kuma. Kau hulma hamuton mo ay hamut. Sa kauna maun, malimu. Sahih? In bariman, di magbabas sa Quran, biasya hantang hulma. Malimu ang pag-iman sa wayroon, hamut ding hawa. Sabi di magbabas sa Quran. Sabi yung Quran yung mahinang mo siya sa pantun palmanis. Maglimi mo, humamut, kau rin hawa. Allahu Akbar. Kandalong niya, mathalut tamrah, biasya hantang hulma. Arfan? Tamam? La riha laha, wayroon hamut niya sin hulma. Wa ta'muha, innanam niya hulwun malimu. Naunin marayaw. Tamar atawa utrujjah. Utrujjah. Kan nasuway kamu utrujjah. Bukun kamu tamar. Iman, bariman, iban. Mahamut pain. Amuin hamut ni hawa. Inyat to bariman. Tayyibin munafiq. Amuin tao munafiq. Tamam? ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة. In hantang isablong niya sin tao munafiq. Amo induga ingin halawom, duga ingin hagwa. Magbabas sa Quran, magpakita kita, tawakang biya parungog-dungog, mathalur rayhana. Biya siyalong niya rayhana. In rayhana, sumping, mahamut, sabang muka unon mapait. Biya siyalong nga sumping rayhana. In munafiq kami magbasa sa Quran. Mamingat magbasa, sa away niya biyabog bukan ng Quran. Way pag-iman, halom simpangatay. Mathalur rayhana, biya siya sumping rayhana, rihuha tayyibin hamut niya mahamut, on sa mga sumping mahamut, sa supa amatun. Ta'muha murrun, innanam niya mapait. Ha? ومثل المنافق إن هنتن سبسن منافق الذي لا يقرأ القرآن أمن دي پمغببس قرآن كمثل الحنظلة بيأسي bungang kahoy bunga hanظلة إن bunga hanظلة bunga بيأسي dagbos
Biya siya ragbos timun. Sa asibi siya ring hatimun. Magpananap siya hakin lupaan. Biya siya mga kabasi iyaon. Sibi. Sumagawa in Hanzala. Mapait lando. Mapait siya lando. Iban wayruun hamot niya. Pagpakayon siya sin Arab. Pag hinangon siya mathalhab amuin bang mapait. Mga tao, mga kasundahan. Long niya Hanzala. Atin niya tao. Iroon tudbiya karayawan niya. Mapait niya siya ninamuin kuwan. Hanzala. Manglika tulong namin biya mapitawali. Tamam? In munafiq pinhalawm. Di pa magbabas sa Quran, biya siya Hanzala. In Hanzala, la riha, alladhi laysa laha rih, wayruun hamut niya, wa ta'muha murrun, innanam niya mapait. Pila yung piyagsawanding sin Rasulullah, hadar iman pila, utrudja, iban sin, tamra. In munafiq, rayhana, iban sin Hanzala. Naam. الحديث الخامس حديث كهنبوسا بلا منتنا أجر الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. Tungbas sin mahir. In mahir, amuin panday pandikal. Maingat magbasa Quran. Mapanday hatajwid sin Quran. Di siya kahunitan magbasa. Biya niya dagbos, biya siya madto na mo yung biya dulwaya, mapalingkat niya, mapalakam niya, marayaw pagus, kumudda niya mo yung basahan niya Quran, mapanday, sa piyapangadji niya. Intong basin ta umahir bil Quran. Iban sin yatata'ta. Inhati sin yatata'ta. Amun kiyahuhunitan magbasa sin Quran. Di siya makatulid marayaw. Yatata'ta. Ma'am, magungka-ungka magbasa. Unintong bas nila karwa. In mahir iban sin mutata'ti'. Amuin nagungka-ungka magbasa. Di makabunto. Basa huntin hadith. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران رواه البخاري ومسلم. Dan kan Aisyah keridaan siya sin Allah Ta'ala namung siya sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mahiru bil Quran in panday pandikal ha Quran. Mahir, al-hadhiq, al-mujawwid, al-mutqin, mutqin, expert siya. Hadhiq, maingat. Basta sin Quran, di pagkahunitan. Di amuin misan magkasa pagbasa sin Quran. Naam, hapal niya marayaw. Ma'as safara. Sarta, in darajat niya. Sarta. Iban sin mga sila malaikat. As-safara. In malaikat safara, in safara jama' sin safir. Safara jama' sin safir. Aming mga malaikat magpasa sampay. Dahil hatuhan nila hipasampay pa mga kamalaika, mga karasulan. Al-kiram, jama' sin karim, aming mga mulya. Mga malaikat magpasa sampay. Mulya. Al-barara, imbarara jama' sin bar. Hati niya mata'at patuhan Rabbul Alamin. Pilain taon? Safara, jama' sin safir. Al-kiram, jama' sin karim. Al-barara, jama' sin bar. Imaksud mga malaikat amuin mulya. Magpasa sampay sin risala sin Allah Ta'ala pa mga kanabihan sarta magtataat pa Allah Ta'ala bihad tuin imaabay siya darajat sin mga malaikat bihad. Allahu Akbar. Ang kumapanday ang Quran. Tamam? Naam. Kanda siya mo tuod pagpraktisan ng Quran. Kung magbabas sa Quran ang mga ilong magguwa, siya mo tuod praktis yun namin biyad din siya di gumuha ilong. Mama, supaya kaw dumayaw.
Mafhum Arjan? Naam. So itatlo pasunin na mo yung darajat. Ba't kita makasin kalabyan ini? Alam mo biyan din sabi na mo ini. Mag-ungka-ungka, di magpakabuntol datul, kaya hunitan. Walladhi yaqra'ul Qur'an. Sabda sin Rasulullah, ibanin siya magbabas sa Qur'an. Yaqra'ul Qur'an. Wa yatata'ta'. Ma ma'na yatata'ta'? Yuta'ti'. Akad di makakahunitan. Wa huwa alayhi. In Qur'an, kanya shaq mahunit. Shaq, ma ma'na shaq? Mahunit. Min fi'il shaqqa, yashukku. Shaqun ism fa'il. Mahunit ka niyang Quran. Kayunitan lang kayo. Mag-pronounce, maghapal. Paibunin sa darajat sinyad to. Lahu ajran. Duwain karayawan. Sintaubihan to. Duwain karayawan niya. Muna-muna karayawan simpagbasa. Amunin tiap-tiap hambuk. Pilay maka niya. Hangpu. Inhikarwa karayawan hiril ka niya. Amunin karayawan sin laul niya. Iban lugto niya. Mag-ungka-ungka magbasa. Dihilan pa siya sin Allah sin karayawan niya nini, iban pa sin karayawan sin pagbasa niya. 5 hadith atungod sin kalabyan sin Quran, kapalon na to marayaw, sarta subay na to magbaynat, hagin hawawaran na to. Tamam? Na mahinang siya ni bulansang kato tanyong kataan, in magparihala sin Quran, magbasa sin Quran insyaallah. Sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. الحمد لله رب العالمين.